no so is your na me so me sa e dey no call the business of the constituency mo so the constituency o say one of free me so ne sa me ka say yenya ne chairman that time na me tira me na so wo party no he became chairman ye ne chairman wo consultate Wontumi edi meti no o chan ayi we ka say chief campaigner make abona baso wo ye smart in who say Alan and the betumi a guiding into politics but a check no more in the so fe pa e so fe na dachi se obi bo mo nya ba bi si a men ye na bro e Wontumi a wo ye dedu aka nyina no so obi dana sia arantamati na so dana sia men na me son is at the back party now who is Wontumi say Wontumi me and na me the back party na been pointing na me the back party no we be any say e kan I have so almost for too long. Abusia for me ma obibia akwaba ede eba ye fidie kase ye eso enchia kase enkoma obibia dane da munya ebre esemada GT nsema yede ebesomo na madwentwe no so amode eba ne yeni eso epa eye emrepamu no yebekenkan ede amamose ne yesem na efata nyina yehunu na sabre ya menewo ekasai ede eye former minister ede ema eye trade and industry yira Alan Kwadwo Chematen wode nsembi ababatu eye edwana ene odofo nkrofodin a epiepie mu ebi ede sewoni ensese yeka ede echo eye chairman Wontumi Ashanti regional chairman nidin aba bepie mu ebi ewo nsem no emu na odofo se de mu amonim no yira Alan Kwadwo Chematen ho nsem asabri edi atrentwie ewo mayi mu ede kamia koyese nya de se enne na etuo ebetwa anase enne ebeba na wieye sanse ye hwe ebra resign ye edi free ye ni dwumadie eho as a minister for trade and industry na afei wo ma Ghana fo nyina ehu ne nisuade hu na wo ede emma anane tirimupo a wo ede fa wo man no ehu se sabre de wo no soso no ebe pre eye mampanyi egba na chese ebinum hu ne senka wonyae na wonfa enye den en support eye wo mo maka na soso no 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 ne nanim ne da ye so a wo ne nisuade hu no enu nti wo koso atu anamom na so ye hwese de eye wo mo elections ni primaries ni nyoma ni mebinom ekọ ye delegate abato bi ekọ toto ye ekọ so wo hwe nyoma na chese enhyeda enkoye emfa emanom na even on wankasa ni agent na chese ojina a wo hwe se nyoma bekoto ten krampo ne ho ekoko ka eye adwam ma nkrofo bi etimi assault no ma so ema wo ba ye de nsem bi ebebetu dwa no atena asidi no hu se da bi se de ade no ekọ no ani eya ye nyan ya hwehwe ye tie ye hunu nyoma bebra akoso anse edru bible mu a ebunu mo ho no ntokwa na ni ye nyan a wo mo ye nyoma bi wono de ohwa se de ntokwa na ekọ no wono ntimi nya nyoma bi a ebia na bibi koso wo se won dane nyoma bi ani na kwan obefa so obedane nyoma ni no wanhwe ya na akwakoye mogyasem ono susu nhede ni sa akokodro na ni ahode na na so wo sa abadaye ne ayemye na wontimi mfa nyoma bi nhye ne nsa nye bibi because of to me a wo penti eno nti no yewura Alan Kwadwo Chematen de bebetu dwa magana fo nyina ehu se wa resign won ko eya agokanse ni biem enya de se eye flag bearership no obepri biem eno nam so ema na chese wo magana fo nyina ehu se ni tirimu pa akire no wone ne nkrofo tenase wo de beba betudwa ode betudwa magana fo nyina ehu ye asese no wama ye hunu se osun kokoko amanyoko no wafrim awo no ankasa etene de wogina as an independent candidate achese na eyi ebeba no na achese ne eya frafranto ye kind of butterfly enti na ne achese no ena wodi edi eye ne dwubu hu se Ghana ye hia change enoma bi nsachira ye bi ewo se nkoso na neyi wo kokopie mu ewo eye adechensroma dwumadie eso ewo eye UTV na ho ena achese wo biebie nsem eso wo hu ne se obi a eye chama Wontumi ewo se wo odana sepa eye wo no yewura Alan Kwadwo Chematen na wo se chama Wontumi dana se because no ne so ne nsa ede ne wura MPP amanyoko onim wono na so ne nsa ema ebra na sa abra na chese wono no
wo di bre no wo ginaye e wan pipa mane konim to wo ma ye no regional minister enti se enei enkasaye bi koso na bibi ye koso na se wotete a na wo hu ne se eye chama Wontumi oye ungrateful being ai ne nsamo de wode doro na atu eye edwa odofo yenko ngongotie eye Yira Alan kwajo twematen emfa embraye ba yebeto aso we dey na me nyankan okay but any problem so who's a free chairman and the region Ashanti regional chairman Wontumi na Wontumi one dey ba party mu Wontumi no one dey ba party mo sa no and then Wontumi a wo ye dedi o kan nyina no so we be done as a Alantramatin na so done as me na me son inside the party no now who is Wontumi te Wontumi me and I'm the bar party no na dream panty na me the bar party no or a businessman small time businessman 2005 they cook Kumasi no be who make catch me say no we any see eka but I so almost for too long enti na ma make asa no aso almost a check na ye can party ase na Wontumi nja no o no e be dictate Obi something na make us ah. No what statement na your public statement. Oh yes, me see as kasa. Oh one they approaching me say, "One yes sen ko be politics wa Ghana da." Na mo share the way I make me politics no. Any me say ma make any mani so ade hunu dia. Say I am pass me say meko a contest for MPP sadia. Obedi machi. Na first na me ji se bia aso odi agro afa mi du kwase no aba onu afrem no aye na mu za o serious me so sa time no de the same thing me you na me pe I say mrantia o mu work courage ni ade no me hu so is me na me so no nsa e de no call be business of constituency bo some constituency o say o no free me son nsa me ka say yenya ne chairman so ata na me djura me na so party no he became chairman ye ne chairman bo ko nso twe Wontumi edi machi no o chan ayi we ka say chief ayi campaigner me ka abona baso say wo ye smart hu say Alan and betimi a guiding into politics. But a trade no more and the so fe pa. A so fe na dachi se obi bua ma onya ba bisia men ye na bro. Tie wonim say after obey you know. Obedi chairman so na mu sa o keka no ho. Nya na me son nsa. Esa de ne ma chairman for no say ye the regional chairman. Ask him me ye no regional chairman. Na afi wanya ba bia sia wi na afi aya o se afi de na unkwani ayi nipa o kasa eso bia anti ana meti se wo ye campaign gezi me kansema kase na ara no ye say ya me ni problem bia but you tunufu pa because obi your papa kai debi so ti ase if you are menya ohwe now person will support you obi a there is no problem ubetimi adinachi but say we ye open campaign against me that is a problem ni saying but so we regional chairman cry should you do that we a regional chairman na say a year so you are supposed to be fair and I'm a one. Now when I why cheerleader and I would do and I would kick as I don't put the infant to change. So I'm saying statement there's nothing wrong go as a chairman. That I say and there's nothing wrong. Okay. So see me posters are me no has some be if you say me a aspirant. Okay. And it is a photo about her and e bia o si enya say answer. Nti statement in the buy and nti poster no na omotete nti constituency office bia oh yeah
Auntie no more tete no. Okay. So more why post it. No fears, ya na che. Ayo, ene sene ye kan kakum ya jini kwakuo. Na numu nensem no dodo na ena yakọ akwakotie ede aba enono. Yera Alan John Kwadwo Chirmatin nensem no sede wodi egu eya apono eso enono. Nenu na dodo na hu ne se ye papa yi ne nkasa ye mu hu yawdie ewo mu. Odi yaw pa eye ekwan a sebio eye osno kokroko amanyokuo no omode no afa eye eso anase ennioma bi ananka wo hwe ne mu senka ebekọ na adane na achia no ema ne di eye yaw ewo ni mu eno nti ena amasansem we nyina ekoso na nka ebeya ne papa mu a anka ekaga na fo binom nko a adwenkyerɛ mu de tudwa no na mede mamon omususu se nka yewura Alan Kwadwo Chirmatin ka wonka na no emfa entum sabre yi nye bre wo se okasa enye bre wo se wo chechi nsemu ena enye bre wo se wo bie eye ensem esum sede eye bible ne kana wo se wo hu ntokwa a wonko bi emfa emawo eno nti no emre pamu no na ene owo nsem kan ye bia wode abatu dwa because ya odofo mo bekaya ebra wode batu abontin ma Ghana fo nyina ehunu yese ogina as an independent candidate no MPP amanyoko no wo mo echirofo panyi an eye Justice Kodua ede nsem bi ebebatu eye edwa wo mo secretary no wode nsem bi ebebatu edwa a wo kiremu anachese ne nsem no ekame akwa yese de yewura Alan ede ababetu eye edwa no wo munje emfa entum as wo pese won fa papa mu anase wo pese won fa bibi on create some chaos bi ewo MPP amanyoko no emu wo mo ana wo mo support no edi nachi eye ne yodum mebra na wo pre eye the flag bearership no sabre ya wo te ne ho anase waye na adwen se wate ne ho ede afri eye amanyoko no emu na nsusu no Yutena ebinum ameki ne ensem bi ne nkyiremu bi enkrofo binum susu ekeka na bonte ne binum hu ne se ene ye ka no uhunu enua ewo kwaye mu a obeforo se wo mu ebomu nanso ubowura mu ana hu se wo bia agina ne kwan ana se ne bia enko ana akche se obusiam fa ncheme akoye se tiafimu mu anu obia nam ne baabi nanso so uwu akire na hwemu abeka se aso mu nyina ekọ the one direction so boa obi anam ne kwan eso na woko wundru mu ana wunwura mu a na wunhunu de ekọ so wo mu a na be hu se say we see yi 20 meters ahead na we nso so ewo 90 meters ahead na che se obi a wo eye ne kwan eno nti no yese de emu ade no wo mu ni nko ne mum de aka na ebo eye eho ebai eno nti no sabre yi se waye na adwen se ana wasi na adwempi se ogina ana se as an independent candidate ene wonhwe na ontoto eye nneoma eye na nneoma intimi enkonfama na ewo mu se this time around ogina as an independent candidate no yenim se de ebinum gina yesi efa ekoye Dr. Pakwasi Indumo ye mame na Kunadu Ajiman Rollins ene womo mokeka eye eho a womo agina yese womo nkwa agina as an independent candidate yenim se de ekoye ede ema eye wom obie ni ho no a watimi edrum pempenso eye den ebia watimi aba sign MPP anase NDC amanyoko no ebi eho eno nti no se wasisa agina ye ne de na wonhye ne sapomu nso no hu se ye nkoden ene renta so ena waye den ekon na wafade ato no ho so no nti na just wo se wo ye de wogina brane se bema na enkonkoba ne se nneoma bi nheda nko ya be hu no akasa afi krampo de manya anye den anye bim eba ne sa se bibi ni anase se dwumadie bi ni krampo na enkofo enheda enhu no as a year competent because if you number for say wono de wo hye bibi ase a won fanye den enwie nti we ya wa hye ase no so obenya chitafo na wo mu edi eye nachi a wonkan hu no say nipa no de nakoma na aye den edi nachi enu nti so onu so wo mo abi anase bibi a
ono so ahwe atoto eye enoma eyie se de wo kan de wahunu no de wo aka ne pe no hu so a wosuo entenu ntino de ye no a ankoye amfa aman onhwe ye na ono so nanamuntu mu no wankoye bi amfa entia eye obi na nkofa nsem bubuja amfa amba onofo onso wadwenkyerɛ efa nsem a yewura Alan ede asodwa no fa besom yen e wo comment section eso edin ano ye baakope ekua sikapa makram